Vranjska banja je najtoplija banja u Evropi. Njeni izvori su toliko lekoviti da ni za one koji žive stotinama kilometara daleko ne postoji prepreka da ovde dođu i leče svoju bolest geotermalnim vodama. I zaista, retko koje mesto se može pohvaliti takvim prirodnim darom. Ali izgleda da vrednost tih prirodnih lepota vide svi drugi, osim onih kojima su na dohvat ruke. Ovaj kanal, ova cev koristi celo naselje. Zahvata vodu za razne potrebe. Ali neko iznad naviše je uključio septičku jamu, ne kanalizaciju direktno, nego septičku jamu koju povremeno pušta u kanal sa toplom vodom, koja ugrožava sve nas skupa do železničke stanice. Ja znam kad sam došao 13. jula ujutro, u jutarnjim časovima ovde su išle čiste fekalije i to je otrov bio, čist otrov. Nažalost, ova česma ispod puta u naselju Smonjica nije usamljen slučaj. Dešavalo se isto i ranije i to na drugim mestima duž toplotnog kanala. Građani su to prijavljivali, između ostalog i upravi banje. Odmah smo pristupili pozivanju odgovornih komunalnu inspekciju da napravi pravi uvid da li dolazi do prodiranja fekalije u kanal tople vode. I oni su više navrata dolazili, proveravali, uzimali su i uzorke, uzorkovano je da se vidi koja to destinacija ili jedan deo tog kanala gde eventualno prodire kanalizacija u kanal tople vode. Mi kao uprava banje ne možemo da zadiremo u privatne posede vlasnika, korisnika kanalizacije, tako da najverovatnije da će doći instrukcije koje mere će se preduzeti od strane inspekcije. Pre ili kasnije osetit ćemo posledice ovakve nebrige. Tim pre što se zalihe vode drastično smanjuju u odnosu na potrošnju, pa će se do 2025. 2/3 čovečanstva suočiti sa ozbiljnim nedostatkom vode. I dok u svetu više od milijardu ljudi nema ni vodu za piće, mi našu rasipamo i zagađujemo.